U petak sa zvucima ezana 16. aprila 1993. godine u 5 sati i 30 minuta jedinice Hrvatskog vijeća odbrane istovremeno su napale naselja Vitez, Stari Vitez, Ahmiće, Nadioce, Šantiće, Piriće, Novake, Putiš i Donju Večerisku. Hrvatski stanovnici tih sela su ranije upozoreni na napad, a neki su čak i učestvovali u njemu. Hrvatske žene i djeca evakuisani su dan prije borbi. Tog jutra HVO vozila blokirala su glavne ceste, a napad je započeo sa 3 strane kako bi se stanovništvo u bijegu usmjerilo prema jugu, gdje su vojnici čekali i pucali na ljude. Male skupine od oko 5 do 10 vojnika išle su od kuće do kuće, palili ih te ubijali ili tjerali mještane. Na kraju Ahmići su teško razoreni. Od 200 bošnjačkih kuća spaljeno je njih 180. 2 lokalne džamije uništene su eksplozivima. U napadu Hrvatskog vijeća odbrane 16. aprila 1993. godine na bošnjačko selo Ahmići pripadnici HVO-a ubili su 116 civila, starijih ljudi, žena, djece i staraca. Najmlađa žrtva imala je svega 3 mjeseca, a najstarija 82 godine. Haški tribunal je za zločin u Ahmićima osudio 7 bivših pripadnika HVO-a, dok je pred sudom Bosne i Hercegovine za isti zločin Paško Ljubičić osuđen na 10 godina zatvora. Pokolj u Ahmićima je ratni zločin koji su počinili pripadnici HVO-a 16. aprila 1993. godine nad bošnjačkim civilima. Ahmići su malo selo u srednjoj Bosni. Ubijeno je 116 osoba. To je bio najveći pokolj u sukobu Bošnjaka i Hrvata. Pokolj su otkrile mirovne snage Ujedinjenih nacija, sastavljene od britanske vojske i pukovnik Bob Stewart. Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije presudio je da su ti zločini bili zločin protiv čovječnosti, a jedan od izvršitelja ove akcije, Dario Kordić, osuđen je na 25 godina zatvora. Počinitelji su bili pripadnici sljedećih jedinica: jedinica vojne policije HVO-a Džokeri, Viteška brigada HVO-a, jedinica Vitezovi, te brigada Nikola Šubić Zrinski. Za zločin koji su počinili osuđeni su Dario Kordić na 25 godina. Zoran, Mirjan i Vlatko Kupreškić osuđeni su na zatvorsku kaznu od 6 do 10 godina zbog učestvovanja u napadu, ali su 2001. godine oslobođeni krivice. Drago Josipović dobio je 12, a Vladimir Šantić 18 godina zatvora. Vijeće je zaključilo da je sukob između bosanskih Hrvata i bosanskih muslimana u Bosni i Hercegovini postao međunarodnim zbog intervencije Hrvatske u tom sukobu putem njezinih trupa. Nadalje, Međunarodni sud je donio sljedeću presudu o sukobu Hrvata i Bošnjaka. Sudsko vijeće zaključuje da je predsjednik Tuđman gajio teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini, koje su bile dio njegovog sna o velikoj Hrvatskoj, koja bi uključivala zapadnu Hercegovinu i srednju Bosnu. Tihomir Blaškić iz sela Brestovsko u opštini Kiseljak, vojni oficir koji je za zločine nad Bošnjacima tokom etničkog čišćenja Lašvanske doline, osuđen je na 45 godina zatvora. Blaškić je optužen na osnovu individualne krivične odgovornosti i po komandnoj odgovornosti za zločine koje su hrvatske snage počinile od maja 1992. do januara 1994. godine nad Bošnjacima. Tihomir Blaškić je 2000. godine osuđen na 45 godina po svim tačkama optužnice, da bi nakon žalbenog postupka bila izrečena konačna kazna od 9 godina zatvora.